नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। वेचणूक जावन आपूण प्रधानमंत्री सिंगान केली राहुल गांधीक वाट मेकळी। म्हणटा मोदी प्रधानमंत्री जाल्यार देशाचो घात, भ्रष्टाचाराची प्रकरणा फाटले युपीएतली। सेजाचे आनीक 1200 वयर कर्मचाऱ्यांक कामावेल्यान काडपाच्यो नोटीसी। आयटकाचो विरोध, मॅनेजमेंटा बरोबर बसका, मात प्रस्न सुटना। कर्मचारी कपातीचेर सेजा ठाम। सरकार गजाली दुखलूंक लागला जानेर फेब्रुवारान। सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट, कसिनोचेर कमिशनर जानेर फेब्रुवारान। गोंयकारांक कसिनोचेर बंदी, मुख्यमंत्री म्हणटा किसान मित्रय नेमतले। विष्णूचे केशीन 8 दुबावितांक म्हापशेचे कोर्टान दिलो अटकपूर्व जामीन। हे पयली धरिल्ले एके आरोपीक सोडला जामीनाचेर। विष्णूचेर हल्लो करपी सगळे दुबावीत मेकळे। आणि भारताचे बेसबॉल पंगडाक जपानी कोचाचे मार्गदर्शन। भारत पाकिस्ताना मजगती लाहोरान जातली बेसबॉल सर्त। फातोड्ड्या ट्रेनिंग आणि सिलेक्शन कॅम्प। खबरो विस्तारान। नवे लोकसभेन प्रधानमंत्र्याची जबाबदारी यूपीए नवे फुडाऱ्याकडेन दितले। आपूण रेशीन आसचो ना अशें म्हणत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान राहुल गांधीची वाट मेकळी केली। पार्टी योग्य वेळार उमेदवार जाहीर करतले। मोदी प्रधानमंत्री जाल्यार देशाचो घात जातलो अशी जाप ताणे दिली। भ्रष्टाचाराची प्रकरणां ही फाटले यूपीएचे काळातली। ते उपरांत लोकांनी यूपीएक परत सत्तेर हाडली अशी जाप ताणे दिली। यूपीएचे दुसरे टर्मान 4.5 वर्सांत दुसरे फावट प्रधानमंत्री मिडिया मुखार आयलो। In a few months' time, after the general election, I will hand the baton over to a new Prime Minister. I am not going to be a candidate for the Prime Ministership if the UPA were to come back into power. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate, and I hope our party will take that decision at an appropriate time. As far as the charges of corruption are concerned, most of these charges relate to the period of UPA 1. The coal block allocations as well as the 2G spectrum allocation, they were both in the era of the UPA 1. We went to the electorate on the basis of our performance in that period. The people of India gave us the mandate to govern for another 5 years. I have full confidence that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. I have every reason to believe that when history is written of this period, we will come out unscathed. This is not to say that there was no irregularities. There were irregularities, but the dimensions of the problems have been overstated by the media, by the CAG sometimes, and by other entities. और उस व्यक्ति के संबंध में यह कहना कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह बहुत ही हास्यास्पद। एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट देना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है कि सत्ता के 2 केंद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही यह कहती रही है, इस प्रकार की सरकार से जिसके 2 सत्ता के केंद्र हों, उससे कभी भी अच्छे कामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसका मतलब कि एक जो आज़ादी चाहिए निर्णय लेने की, वह निर्णय लेने की आज़ादी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
1200 वयर कर्मचाऱ्यांक घरा धाडपाक सेजा गोवान नोटीशी काढल्यो. अधिकारी धरून कर्मचाऱ्यांक कामावेल्यान काडून उडोवपाच्या सेजा गोवाच्या निर्णयाक आयटक विरोध करता. आयटकाच्या फुडाऱ्यांनी बिरेस्तारा सेजा गोवाचे मॅनेजमेंटाक मेळून कर्मचाऱ्यांक काडून उडोवचे न्ही म्हूण विशय काडलो, मात प्रस्न सुटलो ना. वय आयज आमी सेजा गोवा मॅनेजमेंटान आमकां खास मिटिंगेक आपयल्ले. ह्या मिटिंगेन मॅनेजमेंटान सगळी परिस्थिती मायनिंग क्षेत्रांत जी आसा तेच्या बद्दल आमकां विवरणां दिली आनी सांगलें की सिच्युएशन दिसान दीस वायट जाता शिवाय बरें जायना. आमी सांगलें तांकां तुमकां प्रॉब्लम आसा आनी कितें आतां ह्या टायमार तुमी नोटीस दिवप किंवा इवन नोटीस दिवपाचें विचार करप हें योग्य न्ही. So आमी म्हटलें whether you give a notice or you do an act of whether layoff or retrenchment, it is an act which is anti-labor. कामगारांच्या विरुद्ध ते म्हणाले नोटीस आमी दितले आनी मागीर कितें स्टेप्स घेवपाचे आहा त्या तुमी घेयात आनी कामगारांचे नोकऱ्यो संरक्षीत दवरपाक आमी झुजतले फुडें आनी आमी ओगे रावचे ना. वी वील टेक स्टेप्स अशें म्हणून आमी सांगलां. फुडें लोक उठ्ठालो आनी कितें गोंयांत उतांबळ जातली ताची फुल्ल जबाबदारी केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार, गोंयचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हे दोगूय आहात. फेब्रुवारांत लोकसभेची वेंचणूक आचारसंहिता लागू जावपाची चर्चा आसतना सरकार एक गजाल जानेर फेब्रुवारांत धुकलूंक लागला. सर्व्हिस गॅरंटी ॲक्ट जानेर सोंपता म्हणल्यार जाल्यार कसिनोचो गेमिंग कमिशनर सरकार फेब्रुवार सोंपता म्हणल्यार नेमतले. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक ह्यो गजाली सांगल्यो. गोंयकारांक कसिनोचेर बंदी आसतली. सरकार किसान मित्र नेमतलो. मायनिंग डंपांचे प्लॉटावेल्यान सरकार 310 कोटी जोडटलो. 235 crores have been credited according to my information. We are of the information with us indicates another 70-80 crores will be credited before tomorrow and maybe another 60 crores in next 2 months. Dump conversion time दिल्लो तो टाइम वाडोवन ना, पण त्याच बरोबर जर कोणाक फायनान्शियल स्ट्रेन आसा जाल्यार he has been given up to March to pay it. Time period for payment with interest, provided he pays part of the payment by tomorrow. Tomorrow is the last day for that scheme. No, it's not dump. It is land conversion fee to be done for storing the dump. One is that Kisan Mitra scheme. No one comes forward. So that has been modified to take people from the local area on contract. So we intermediary monies म्हणून we have decided to engage Kisan Mitra who will assist farmers. U17 Football World Cup, हाज्या खातीर the cabinet has given the approval for all the undertakings that are required. Goa is one of the site. It's not final, but we are staking claim 2017, but it is also U17. Service Guarantee Act. Possibly before January end, but at the most 15th February parent the act will be operational. That as well as casino rules also we have almost completed. That casino rules will be also applicable by 5th. 2-8 both service and casino दोन्ही rules 28. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.